Ki khubor ka bate si TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi, minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Nonghikai School Adhoc hagi general meeting kebalong mentakas ngi kelaraban boycott no yaki kam jong ka Sorkar lada kadang yai Mynthi ha kabiadai baki mat Jingdawa jong ni ka kenhon. Habakaran magakong binakar umnon kabri ka president kalayat ho baka jingalang kalaban omlet show benle ka evaluation ka census bat kumjuru yaki kam jong ka Sorkar. Ya kani ka jingalang lapen long Hagaru Union Higher Secondary School kabadan ha Bishop Cotton Road Shillong. Kaba agenda ka day kapanangkong ka day ba i vice president jungi ibala klat no ubnai Julai te ketua post ka don vacant te kalau katangi don general election baderu nama ba badan covid badan tak ni ngila kam jalan kene ke election kata bat ka ka rukom proceed jungi menta bangi la ya bangi appeal se ki government bakum no ba naman ngi ki adhoc teachers handai ngim ko asyo ban court adhoc ni kwa ban court ba yela de ba teachers with the teachers granting aid ka balong bangi yo ko beduna tam ka salary kata kalong arpu khandai hajar si banai marwe tapi kane nadu namar ka association jungi kala form nadu khandai spa khandai pupra hatu por ngidang yo tang khat pra spa na ka Sorkar te kumta ter habangi appeal sa ka government ka kiyo sa kalai nang ta sa ka san nang ta sa ka pra nang ta sa ka 10,000 nang ta sa ka 4,000 but hau arpuar kipen kiyo tang khandai hajar te mentahi ngiyo arpu khandai hajar handai ndangi apet ya ka present rate of inflation bakum no kini Nonghikai dai tai arpu khandai hajar makin sustain ya ka family jongki te kalong ka ba songkhia hadu kata-kata te Lada ka Sorkar kam respond positively yangi ka house mentan kalarai babaro ki government duties kum ka evaluation ka baju penban bet ki adhoc teachers matric evaluation paper ngin boycott no kabar abadai ka census duty ngin boycott no nang taru election duty katuru ki adhoc teachers ngin ya boycott no namar Lada ka Sorkar ka kenyangi kum ki step children mo takamot ngi song ban su longkong snang thante tengin snang da kita te Lada ka Sorkar pada within 3 months Lada ka respond positively then things may change handai mentahi ka house kala rai bet ba ngila de bin boycott kita ngi pi had kertas nem mentala arpusaus nem ngila form ya kanikas organization jungi ada ngimpot jumi surak ngim jukwa aru nama dika Nobel profession jungi bangin lithat samadan handre Lada ka Sorkar ka pen pada ngimtip la syai ke kenja te namar kata barabor ngi jutre very cooperate with the government ngi don good understanding with the government and we want this government also should have sympathy and understanding with the teachers because after all we want the Meghalaya should be in the top list of literacy.